O Saro sva tukaj v centru Nove Gorice, Evropske prestolnice 2025. In malo bova pogledala, kam mladi imajo namen iti pustovati letos, torej konec februarja, začetek marca, kakšne maske mislijo obleči. Kaj, gremo pogledati? Pojva. Tudi pustovanje se bliža, tu mogoče kjera to je najljubša maska. V osnovni sem bil Prešeren, sem delal fi, zdaj pa ne vem, če bom kaj. Zdaj boš Cankar. Ja. Do zdaj nisem bil nekaj, mi postaja tu zmeraj bolj všeč. Najverjetneje letos pusta bom Batman. Zdaj tu je pa to, no, tako da kam še bom šel, pa še ne vem, no. Well, I never participated in this carnival, but I know it. It's like Venetians carnival, right? Well, I guess, I don't know, last year I saw a lot of men dressing up as a woman, and I guess women can do the same, dress up as a man, I don't know, honestly. Ne vem, meni je všeč, če se oblečeš kot lik iz kakih serij ali pa kakšne animacije, pač lik iz animacije. Ja, jaz bi bila, če bi tako si upala, bi bila iz serije Breaking Bad. Aha. Oni pleško Walter White.